İslam'ın özünün bayramı, özünün madaniyeti var. Erteң aldığımızda Müslüman emeslerden bayramı kelip жатат. Bирок тилеге каршы өкүнө турган нерсе Müslüman emeslerden bayramına Müslümanlar даярданып жатат. Жаңы жылды кантип тособуз, каякта тособуз деп бүгүн Müslüman даярданууда. Урматтуу Müslüman bir туугандар, siz kim ekeniңизди, kimdin ümmötü ekeniңизди унутпаңыз. Siz İsa aleyhisselamдын ümmötü emessiz. Siz бүткүл аламга рахмат болуп жөнөтүлгөн Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dин ümmötүсүз. Sizdin bayramыңыз 31 dekabr эмес. Sizdin bayramыңыз Oroza ayt, Kurban ayt, Cuma күн. Siz Arçanı emес, Kaabаны tavaf kılışыңız керек. Siz 31 dekabırda emес, Kurban aytты, Oroza aytты bayramdaşыңız керек. Tuğandar, biri-birimizni eskerteyli. Biri-birimizni toktatoylu.